ده انجام گلباران ارتشا ترکیه لسرگوندکی دورا دیریکه روجاوای کردستان مالک به تمامی شوتی لگوری آگاهین آرکه کوشوا چارشما بوری ارتشا ترکیه گلبردان گنده حب الحوای بسر باجار دیریکه و ده انجام ده مالا ولاتی بناوی حاجی محمود شوتی و جبر کمبونا خدمت گزارین هوارچونه لنافچه او مال به تمامی هات شوتاندن و آگر نهاد ومراندن لگندوارن دیرکه سینوری و که گلک نافچه دنیا روش آوای کردستان ارتشا ترکیه دیوارن سینوری آوادی که و جبوه که در باسی گلک نافچه آندبه و زوی و گرن استراتیجیک جی دست سردی که گلیان جی بردده جوتکار و مال ولاتیان و او همو دستوردان ترکیه ده مکیدتین که پارتیا پیده ادعا دکن که او روش آوای کردستان دپاریزن. بله تماشاوان هجان هاجی خدانوی مالی عبدالرحمن محمود جگوند حب الحوا جدير كل جلمنا كاك عبد الرحمن دما باش ب باش فرشاوا عبارة خير كاك عبد الرحمن چه مالا وهات تذكره بهتر بحثات شيروكا شواطا مالا خوب كجمره بكرتاهي ودي بارا چهارشنبه بو 2 ساعت 8 و 10 دقيقة بو بله وفي شكش حدود تقييم جهادي تركا وبعيد اخوانا دي شغلي تقريبا نص ساعات كي يعني في شك تقاندن في شك بتفجر بني في شك هذا الخاني كتفجري دقر تخاني بله كاك عبد الرحمن وتكس اقهدار نكر يعني كسب هوارا وفنهات جبو بامراندنا وي اجري حتى باريس زيركي هات وحتى هات خاني شوطي مشكلة تقريبا 12 كيلومتر دوي ديركي حتى قاع بيدي خاني شوطي قلتي جاداري كاريا ما مجال نبو معاو كاريكو باشا يعني ارتشا تركيا جبرتش قولا بردان بآلية ودا بآلية قندي ودا بخودي انا زالما مع مدى تريدونو في شغال دادون جس عبارة شاشمي يعني شيء عجيب خودي مجال ما يزارفه خلاص كبجا مجال كديكم زاروك اجي خلاص كده اما انا تقول ده بشد اقر فخيني جب حالي قسكني باشا بشتيكو اقر بمالا وقت مالا وبالتمامي هات الشوطان دي النهار وشاوتشيه نهاون لكد مينن خودت تشتكي مني بكرو لا براي من خلي شوطي كرو لا دزاروكي انا خودي عطب دربوشه زاروكاوي شوطي تشتك نما بله دا خوازا وچه انجي بانگا وچيه بانگا ما ريا اركرا ام بقينا جهاني انا خودي بقينا كردستاني اري كاريكي جيرا ما ارقم بينشه بله ولاتي باجار ديركي عبد الرحمن محمود تلقى المبو قالك اسفاج بو زانيارينته